sari kaham sentini TISF Tripura Indigenous Student Federation ni nanti kaisa saklai morani muchungko tini 1 tarik ini 3 tariko sini narwai tongthayo dipoli dutta kampu sen kaisa student organization ni sen kaisa oro jaya subdivision ni ro committee khazana sen ngobro nayo sini joto sini Tripura student jara sini jaya subdivision tongi ro ngaro khabai kubai lamso sini oro Greater Tripura land te sini thangsani chobo sen joto pal baksa khidi oje committee khamani yak khamani bisingtei ngaro joto no lamso kam yunba sen tabu seminars TISF kaisa total boba berapa sponsor TISF student wings apun bayang ko nei joto oro sini khumulwng degree college sini music college te kebangma sini polytechnic tongai ro te kebangma students ro sini kebangma jaga pori tongai ro bahina no khalai ko lamso haini se joto na palbak sakai sini all movement no sini all thansani je students the wings of TISF ni wings no joto na khalai ko lamso tei aja was kebangma sini joto in-charge of finance বিশেষ করে তোমায় সুযোগ খরবরে ইনচার্জ ও ফাইনাল নর যত ইন্টারেক্ট ফাইনাল আপন ইয়াগুলো সিনি কমা মহাইগিনো মেনি হাই সাগ্রমই কমা তাবু মহাইগিনো দিল্লি সং খানা বাই টাইম সনি 3 তারিখ নি পরে রন 6 তারিখ পরে 10 তারিখ আমি কাইসা টেন্টেটিভ ডেট না হই TISF ni kebama division subdivision level ti kaisa student wings ni sen committee khazangai te kebama jara khajaga jara bahina norok sambai TISF ni bisingtei norok sambai kirngi mano pra full details jak damo sini Facebook page Tripura Indigenous Students Federation ajaga along with contact number aja bises kai sini Ladevi Murasing te sini boram ta Peter te sini boram MDC sini honorable MDC sir Swadagor Polai te sini buku parimita tai angso pengen jotono sambai kaisa Facebook WhatsApp niti koma norok te kirngi mano तो माहिती नसेल बस नाव बाहेर खायचं नाही वाचू द्यायचं आपण बघा आणि 3 तारीख